Major General Jim Muhwezi uri Minister w'ibyo kwirinda nagira ngo okurete ibyoma nka incubator nikiza kuyambaho cyangwa mu kutangira okufa kw'abana abari kuzarwa batakashikire hamwe n'abanye nabo. Hati kikuru munonga twatunga equipment n'ibyoma bingi tinkuma yabaje bagambe birimo ebyo kushemeza ikitanda cyo kushemerezaho abantu hariho icyo kuzarisa zarraho harimo icy'abana bazarwa batakiri ibyuma byo kubatamo umwana ayine bwinje barufahabwe inshonge ahubwo umwana kwari kubatakakiri Dr. Nashoberwa kwari kubasa kumureka muri nyina kandi yamuihamu nafu. Minister Jim Muhwezi nagira ngo burugombo rushemerire kuba eyine Health Center ya Kashatu konka harume gombora ezitakatunjira umugisha ke gombora ya Bwambara konka rwenshama hariyo Health Center 3 Bwambara hariyo Health Center 3 nangwa necira hoyi ine binde byerukurikiza nabikurungu ine Health Center 3 then Bugangari Health Center 4 haribo kumwa twiricweka cyangwa cyo mugato gwa Uganda umwata yo Fred turiya muhweza tinde cye yayongire na kimwe nakati aho imyaka 5 kabe yo kumwe abandi bakatwara ibintu abandi mafere Justo byamukama uri mukuru w'entebe ya Kashata habwe gombora ya Bugangari na nabakazi benda abatushangira hirwa redi basimire Minister Jim Muhwezi amwe na Ministry y'byamagara ngo ahabwo kuba batwire nibarabana munonga scanner iyo turetire neza kuyamba abantu bitu ba Bugangari nahura na x-ray na nenda kwija abantu bari zambarara bazamaragono bazahandi ngeno uzakwerwa yatorire bya kuba tugire turasaza rukungirizanya kibare umwe twine na za transport zo kutwarayo mazima yatorire bya yatuyandi kandi tubire tagine wo turenda kuzikozera turaza kisizi turazanya kibare mukana wakwese mu government Omakura gandi ba kansara mu district ya Kamwenge obwa hata bari mu kabi bwanyuma ya kanso kuhinguza iteka eriyo kuzebera ba kansara bacerezi okugaruka mu kanso ebine bindi bibire biriyo mu kanso kandi abantu bagira ngo ekigenderire okushikiriza emirimo ya ba kansara na nebinde babatumira mu kanso. I want to appeal that we must emphasize the issue of time management. Very, very, very important. Because if we don't, we will be able to miss out. We need to model the next generation. We need to model the institutions, even in the church, not be there. Enshongezi egambise ba kansari mpushkane kandi batandaka okwehozaho obwe bari kugira ngo bamwe batambura ingendo ndingo kwika ha district Umukanso yitomu tugamba ntwaza nta kintu cya time management first aho kuba time management ne kintu cyukuru harurengo rwona twantu turanka kuko umuntu omwe nayiza kariho saha 3 asanga yategereza umuntu washaha muka kuza kushikaha ubumwe muri yanenda ngo azo mukanso ehendresha mushanju atayaze gukora ibindi bintu abo kuba twinemu abarisa twinemu abashubuzi so kansara zibirindi izindi activities zibari gukora nabwanyuma kanso erabizeho okugumana itandika shahina zakasheshe omukanseji ndisa yongere ya Yanjura Sente district bagine kuruga omukinombe cha Siminti
eziri kwingana miliyoni rushanju 20 kandi zebagine na district ya Kitagwenda. Amakuru agagasha kwa Dani Basibye na Anthony Atwine.